Uljani čistač. Uljani čistač je proizvod za čišćenje lica na bazi ulja, dobro uklanjane čistoće kao što su šminka, SPF, sebum i najbolje koristiti ga uveče. Drugi korak je čišćenje proizvodima na vodenoj bazi. Vodeni čistač. Vodeni čistač je proizvod za čišćenje lica na vodenoj bazi, služi za uklanjanje preostalih nečistoća kao što su znoj, prašina, čestice smoga i sitne nečistoće koje su preostale iza prvog čišćenja. U zavisnosti od tipa kože koriste se gelovi, pene ili micelarne vode. Peeling. Za uklanjanje izumrlih ćelija površinskog sloja kože koristimo hemijski ili enzimski peeling, tokom letnjih meseci mehanički peeling. Na taj način omogućavamo bolju prodornost i iskoristljivost aktivnih sastojaka iz preparata za negu. Tonik, toner. Tonici su proizvodi koji blago hidriraju kožu, normalizuju pH kože i spremaju je da upije ostale proizvode. Sastav aktivnih supstanci može biti različit, zavisi od potreba kože. Za umirenje iritirane kože i hidrataciju, za sužavanje pora, ujednačavanje tena ili anti-age efekat. Esencija. Esencija je vodeni preparat koji koža brzo upija, dodatno hidrira kožu i sadrži različite nutrijente koji su namenjeni za određene potrebe kože i postižu odgovarajući efekat, na primer anti-age. Ampule, serum. Oba proizvoda, i ampule i serum, sadrže visoku koncentraciju aktivnih sastojaka, s tim da su ampule još koncentrovanije od seruma. Napravljene su za ciljanu upotrebu jer rešavaju određeni problem, kao što su fleke, bore, oslabljen tonus i sl. Ulja za negu lica. Ulje za negu lica su prirodno puna korisnih nutrijenata, kao što su antioksidansi, omega kiseline, hrane, neguju, održavaju vlažnost kože i primenjuju se u zavisnosti od vrste za sve tipove kože. Najčešće se koriste arganovo, bademovo, maslinovo ulje jojobe, od cmilja, lavande. Maske. Najčešće se koriste sheet maske od prirodnog platna, bogato natopljene hranljivim i hidratantnim sastojcima koji podmlađuju ili rešavaju određene dermatološke probleme. Krema za područje oko očiju. Tanka koža oko očiju je podložna bržem starenju i zahteva specijalnu negu, u zavisnosti od starosne dobi i stanja kože. Kreme za područje oko očiju sadrže posebne formulacije za bore, dehidriranu kožu, tamnu prebojenost i nadutost. Dnevna, noćna krema za lice. Kreme za dnevnu i noćnu negu su najgušće konzistencije i one su završnica jer zatvaraju hidrataciju od esencija, ampula, seruma, ulja unutar kože. Krema sa zaštitnim faktorom. Tokom čitave godine koriste se preparati za zaštitu od UV zračenja i oni su nezamenljivi deo svakodnevne rutine nege.